Tekereza gato kuri iyi shusho. Leta yashyizweho igitutu n'amahanga ngo irandure umutwe w'iterabwoba n'abakoze jenoside, ahubwo igahinduka umuvugizi w'uwo mutwe, ikaba ariyo ifata inyandiko zayo ikazenguruka amahanga iyisabira imbabazi n'ibindi byifuzo. Bisinkura umbarirano sinamakinamico, ni ukuri gukomeye kuri kubera mu maso y'isi. Mu gihe amasezerano ya Washington yasinywe ngo azane amahoro, ubu yageze mu marembera. Ese koko leta ya Kinshasa yaba isigaye ikora nk'ambasaderi w'umutwe wa FDLR? Leta zunze ubumwe za Amerika se zihagaze he muri ubu bugambanyi? Amasezerano ya Washington ubu ageze mu mahuriro akomeye cyane. Ikibazo cy'umutwe wa FDLR nicyo kizerekana niba aya masezerano afite ishingiro cyangwa niba ari amagambo gusa yanditswe ku rupapuro. Amakuru mashya yizewe kandi akomeye aherutse gushyirwa ahagaragara n'ikinyamakuru Jeune Afrique nk'uko tumaze iminsi tubibagezaho, yashyize hanze ibanga rikomeye ryahishwe amaso y'abantu. Iri banga ryerekana ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi yitwaje urupapuro mu ntoki, iruzengurukana mu bihugu byo mu karere i Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urazirikana urwo rupapuro urupapuro rwashyizweho umukono na Victor Byiringiro, umuyobozi w'ishami rya politike ry'umutwe wa FDLR. Uru rupapuro rurimo icyo bise ubusabe bwa FDLR bwo gushyira intwaro hasi no guseswa ku bushake. Raporo yerekana ko minisitiri ushinzwe kwihuza kw'akarere muri Kongo, Bwana Floribert Anzuluni, yafashe rutemikirere agatangira urugendo rwa diplomasi. Yazengurutse ibihugu birimo Uganda, Togo, Burundi, Tanzania, Ububiligi, Ubufaransa. Muri iyi nama yose uyu muminisitiri yageragezaga kwemeza za guverinoma n'abayobozi bakuru ko Kinshasa iri gutera intambwe mu kubahiriza ibyo yasabye mu masezerano ya Washington, binyuze muri iyi nzira bise iyo kwambura intwaro FDLR. Ariko se tugaruke ku ishingiro ry'ikibazo. Kubona inyandiko yandikiwe Perezida Felix Tshisekedi imbona nkubone isinyweho n'ubuyobozi bukuru bwa FDLR, bikaba bibaza ibibazo bikomeye cyane. Niba abayobozi bakuru ba Kongo bashobora gufata ibyifuzo byavuye mu buyobozi bwa FDLR bakabigira ibyabo, bakabishyikiriza za guverinoma z'amahanga nk'igikorwa cya diplomasi cya leta, abasesenguzi ba politiki baravuga bati ibirerekana neza ko umubano wa Kinshasa n'uyu mutwe utagarukira gusa ku guhura bikanze ku rugamba. Oya, ni umubano wimbitse ufite imizi mu nzego zo hejuru ku buryo basigaye baganira nk'abafatanyabikorwa basanzwe. Birababaje ndetse biteye isoni kuba intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi ikora urugendo ruzenguruka amahanga igatwara izo mapuro nk'intumwa ya FDLR ivugira uyu mutwe wakoze jenoside, isobanura ibyifuzo byawo. Kandi igiteye ubwoba kurusha ibindi ni ukuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idahanirwa aya makosa cyangwa ngo ibibazwe n'amahanga. Ibi bisobanuye byinshi. Reka tuve mu biro bya diplomasi tumanuke ku butaka ku rugamba, kuko akenshi ibivugirwa mu byumba bikonje by'inama siko bimeze mu mashyamba ya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukora ibishoboka byose ngo ihunge inshingano yayo yo kurandura umutwe wa FDLR. Hashize imyaka myinshi uyu mutwe ukoreshwa nka proxy cyangwa igikoresho cya FARDC mu ntambara barwana n'ihuriro rya AFC M23, nk'uko byagiye byemezwa kenshi na raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Aho gukurikiza amasezerano ya Washington, Kinshasa izana ingingo nshya zitigeze ziganirwaho mu masezerano y'amahoro. Aya ni amakuru yizewe yo ku butaka. Imikoranire ya FARDC na FDLR irakomeje kandi igenda ifata indi ntera. Amakuru aturuka ahantu hizewe yemeza neza ko FDLR ikomeje guhabwa ubufasha bw'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'amafaranga biturutse muri FARDC. Dore urugero rugaragara. Kuva tariki ya 20 Nyakanga, ukwezi ubwo ni ukwa 7 Nyakanga, ingabo za FARDC zatangiye guhinya ishyamba za FDLR inkweto nshya za gisirikare zikoze muri plastike ikomeye kugira ngo bazambare bitegura kugaba ibitero kuri AFC M23 mu gace ka Bashali Mukoto muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ese izi nkweto n'ibindi bikoresho bituruka he? Amakuru ava mu masoko atandukanye yemeza ko ibikoresho bizanwa biturutse mu kibuga cy'indege cya Pinga, ubijyana kabishyeze inyeshyamba n'indi.
n'umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe udasanzwe wa FDLR uzwi nka club Lieutenant Colonel Pierre Celestin Rurakabije uzwi cyane ku izina rya Samba Guillaume niwe ushinzwe kwakira ibyo bikoresho avanye muri FARDC akabigabanya imitwe ya FDLR. Raporo ya Jeune Afrique ivuga ko Kinshasa yisobanura ivuga ko uko guhura n'aba bayobozi ba FDLR ari ukugira ngo babumvishe ko bagomba kwishyikiriza inzego zibishinzwe, ariko u Rwanda rwakunze kuburira amahanga ruvuga ko ibyo atari byo, ko uko guhura ari ikimenyetso cy'umubano wimbitse kandi wa gisirikare bagirana. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite ukutabogama nyako, iki nicyo gihe bari kwerekana ko bakomeje, nicyo gihe bari gufata ingamba bakabaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyikora. Amasezerano ya Washington atanga inshingano zisobanutse. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwe kurandura no kwambura intwaro FDLR imbere na mbere, hanyuma u Rwanda narwo rugakurikizaho inshingano zarwo zikubiye muri ayo masezerano. Ariko se byagenze gute? Ishyirwa mu bikorwa ryarayoyotse, buri ruhande rushinja urundi kutubahiriza ibyo rwemeye. Aha niho rero hagaragara ikinyuranyo gikomeye. Leta ya Washington yafatiye ibihano abayobozi b'u Rwanda, inashinja u Rwanda ku mugaragaro kubangamira amasezerano y'amahoro binyuze mu gushyigikira umutwe wa AFC M23. Icyarimwe Amerika yabwiye Kinshasa mu magambo asanzwe gusa ngo yihutishe ibikorwa byo kurandura FDLR. Abasesenguzi baravuga bati niba gihamya yerekana ko inzego za leta ya Kongo zikomeje gukorana na FDLR ku mugaragaro, impamvu ni iyihe ituma hatabaho ibihano bingana ku mpande zombi? Kuki Kongo idahanwa? Ikibazo nyamukuru ni uko ibikorwa bya Kongo bihabanye cyane n'inshingano zafashwe mu masezerano ya Washington. Ibi ntabwo ari amakosa asanzwe, ahubwo ni ugukomeza gukorana mu bya gisirikare ku rugamba. Ibintu bizamura kwibaza niba koko Kinshasa yubaha cyangwa yarigeze gutegura kubahiriza ibyo yemeye. Inyandiko ya Jeune Afrique yerekana uburyo Kinshasa yagerageje gukinga igitambaro mu maso abafatanyabikorwa mpuzamahanga, ikababwira ko ibintu biri kugenda neza. Mu rugendo rwe rwa diplomasi, Minisitiri Anzuruni yerekanye ya nyandiko ya FDLR nk'ikimenyetso cy'uko guverinoma ya Kongo iri gushyira mu bikorwa amasezerano. Bamwe mu bafatanyabikorwa bitewe n'inyungu runaka bavuze ko iyo ari intambwe ifatika, ariko bagumya gushidikanya niba bishobora gushyirwa mu bikorwa koko. Uretse aya magambo yuzuye uburyarya bwa politike, intambwe ifatika mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington isanga zero. Ibitero bya gisirikare FARDC yatangaje kuva mu kwezi kwa 10 2025 byo kurwanya FDLR nta musaruro n'umwe bifatika byigeze bitanga, mu gihe gahunda yose y'umutekano harimo no gukuraho ingamba zo kwirwanaho, kurwana ndetse n'ibindi byemeranyijweho yose yadindiye irapfa izuba riva. Ibintu byose birashyira igitutu gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihaye inshingano zo kuba umwishingizi mukuru w'amasezerano ya Washington. Kuri Washington kugira ngo ikomeze kwizerwa nk'igihugu cy'igihangange, igomba kwerekana ko amategeko areba bose, angana kuri bose. Igihe cyose hazabaho imyumvire y'uko uruhande rumwe ruhanwa byoroheje cyangwa rukaba rukingirwa ikibaba kurusha urundi, bizasenya icyizere mu masezerano ubwayo ndetse bisenya icyizere cy'uko utabogama kuba yashyigikiye. Kugira ngo amasezerano ya Washington agere ku ntego cyangwa apfe, ntabwo bizaterwa n'amagambo asize umunyu avugirwa mu ngendo za diplomasi, oya, bizaterwa n'ibigaragara ku butaka. Gusesa imitwe yitwaje intwaro bigaragara kandi bigenzuwe, gukorera mu mucyo ku mpande zose no kubazwa inshingano mu buryo bungana kuri bose. Ibi ni byo bipimo byonyine amasezerano ya Washington ndetse n'ubunyangamugayo bw'amahanga bizapimirwaho. Ibindi byose ni amatakirangoyi n'ikinamico ikinirwa ku maraso y'abaturage. Murakoze kubana natwe muri ubu busesenguzi bwimbitse, ntibibagire gukanda subscribe no gusiga igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Tubane mu nkuru itaha.